Assalamu alaikum, hurmatlı cemaat, kandайсыңар бардыгыңарга кутмандуу ушуга күн каалаймын туугандар. Алдыда өтө чоң авария болуптур. Кудайым сактасын ушундай авариядан, кырсыктан сактасын. Адам өлүптүр дейт авариядан. Не болгон бирок билбеймин. Бирок адам өлүптүр деп мен өзүм угушум боюнча ошентип угуп атам. Өтө чоң авария болгондо жатышат. Эми ошол аварияны мен эми азыр ушу сиздер менен ортоктош болуп, мен ушу алдыдагы аварияны көрөйүн деп ушу сиздер менен байланышып жатам да туугандар. Эми бул деген бардыгыбыз эле ролдо жүрөбүз. Кырсык Кашкабактын ортосунда дейт. Ким билет? Кетип атып, азыр эчтекеге адамдын жанына деле ишениш кыйын. Кетип атып, басып кетип атып эле, же чуркап кетип атып эле өлүп кала беребиз. Ошон үчүн күндүгө Аллах Таалага кичине зикир кылып, ибадат кылып, ушундай жаман нерселерден Аллах Таалам сактасын, кырсыктан сактасын, курулай дооматтан сактасын. Аллах Таалам билип билбей кылган күнәларыбыздын бардыгын Аллах Таалам түп тамыры менен кечирген болсун. Эми ушу алдыда өтө чоң авария болуптур туугандар. Бул кайсы улут болбосун, орус болобу, тажик болобу, кыргыз болобу, чечен болобу, кандай улут болгондо дагы эми өлбөсүн эч ким. Бул ДТП деген, бул авария деген бул өтө чоң нерсе, жаман да, бул өтө чоң нерсе, жаман нерсе. Ошон үчүн алдыда өтө чоң авария болуптур дейт, адам өлдү дейт. Не болгон эми азыр бир аз убакыт калды, бир 10 мүнөт, 12 мүнөттө жетип калышым керек, Кудайым буйруса. Бирок Кудайым сактасын, эч ким өлбөсүн. Кайсы улут болбосо дагы ошо авариядан эч ким эчтеке болбосун. Бирок өтө чоң авария болгон дейт. Мындай авария бир акыркы 10 жылда мындай авария кездеше элек экен да, Москва жергесинде. Эми Кудайым сактасын эми. Бардыгыбыз эле Кудай деп жүрөбүз, ушу мусафирчылыкта жүрөбүз. Мигрант болуп жүрөбүз да. Кыргызстанда садырабам чакырам дедиле, чакырбайлар. Ар жерде жүрөбүз, Россияда жүрөбүз, Америкада жүрөбүз, Германияда жүрөбүз. Мигрант калбайт дедиле, эми наоборот тескерисинче көбөйүп атат. Эми туугандар, эми ким болсо дагы кыскасы алдыдагы аварияда тынч болсунчу ошол инсан. Жаман болуптур, астагфирулла. Өтө чоң авария болгон дейт. Муундарым калчылдап атат эми азыр кетип атып. Жаман да, Кудайым өзү сактасын мындай авариядан, бөлөк. Азыр эле калды туугандар, кичине шашпай чыкпай турсаңыздар эфирден. Азыр чогуу ортоктош болуп, чогуу көрөбүз Кудай кааласа. Күн болсо өлө ысып атат. Азыр мен сиздерге мына тонировканы алып коеюн, ошондо дана көрүнөт да, мына тонировканы алып койбосом, мына тонировканы алып коюш керек. Азыр дана көрөбүз. Мына күн, машинанын күнү, лобойдун күнү чакчайып тийип атат. Мындай коюп коюп. Азыр алдыдагы кандай болот? Эмне болгон? Көрөбүз. Кудайым сактасын. Так, пробка бул жерде өтө эле чоң. 10 баллды көрсөтүп да пробка. Машиналар биде токтоп эле, жылбай токтоп калыптыр бардыгы. Жылганга мүмкүнчүлүк жок. Алдыда жолду тосуп салган. Бир 10 метрде эле жол ачык. Ушу бири менен бири машиналар эптеп бир нерсе кылып өтүп атышат. Аракет кылып атышат өткөнгө. Бул жерде 5 катар линия, 6 катар линия экен. 6 катарда ар 20 метрден болгондо дагы ар бир катарда бир 100-150 машина жүрөт.
Nurgül jakşı eje alaksygan jokmun eje. Uşul aldıda çoň avariya boldur eje. Öte çoň avariya boldur. Bunda avariya oşa katal elek deyt. Eme oşol şonu köreýin otamyn. Ne bolgon bilmeýin. Hudaýym öz saktasyn endi. Kaysy bolup bolsa da aman bolsunçu. Öldü de atşat biroq şokuro. Tirigele bolsun bak, şölebesin. Yaman bolupdur astagfirullah. Özüňөр gör otasan, narkı ötüp, no ötüp dele probka, jam maşynda dele probka, buyagymda dele probka. Kıskası öte çoň. Ema öyle, Hudaý saklasın. Allah'ım. Öz saklasın. Bu ýakdan skori getdi, skori. Fura toşbalda. Milisiyalar getdi, skori ötüp ketdi. Ölgen adamdy murp kalyp barady okşa çağımda. Orosbaganda, oşa Allah'ım saktabay kaldı da, oşa saktabay kaldı salak. Avariya boluşupdur da. Özü Allah talam dile saklayayım diye saklaydı, oşa şakşınlabay diye kadar saktabay kaldı. Hudaý saktasın biroq, barыбызda da. Yolun açık bolsun deyt. Sarpdağı barın arqındır. Sarpardağı bar. Rahmat. Oşonday. Emi. Ne acalekende. Acaly jetdi, avariya bolup öldü. Ben kim eken, ulutu kim eken biroq bilmeýim. Az barıp görelim hazır. Asela kaldı. Azela kaldı biroq. Ne oldu oşo maşina avariya oldu, oşo çoň maşina oşo bir maşinanın üstüne basıp kalganmy, kıskası ne bolgan. Ya atılıp ketkenmi, örtlenip ketken bilmeýim, kıskası şonday bolupdur. Mazı köreýäs. Hudaýym hem jetkirsin aman esin. Девушка! Hazır görüyoruz, hazırla kaldı hazır. Maşinalar patraya başladı, naraka beraka oldu. Sen ergerek gittin, elimden bütün gülümün geldin. Kanda seni işene kalbay, uşak kucaktan bilmedin seni. Arman bunanday bol dostum, ırbu dağına bol dostum. Atalarımlar uyan kaldırır, anam günleri sormadım dostum. Arıbay senin kadamın dostum, arıbay yakşı aramın dostum. Hazır dostlar, az kaldı, az köröz ne olup atkanın. Aldıdan ne oldu da de Hudaý saklasın. Skoriy ötüp ketdi, milisiyalar ötüp ketişti. Ne sonra bırak taraf oldu mu? Sigaret var mı? Bir çek etini.
Ya bismillah. Oraya düşüp bir şoförden sigaret alıp çıktım. Probkada kıynalıp gittim. Neme oldu tuğanlar? Ben uqtum adresin. Men uqtum adresin. Neme oldu? O motosikilni süzüptür. O'sha motosikilmen bir mashina qabishibdir. Короче, al motosikilmen водители o'libdir chaqimda, o'lib qolibdi. O'zi sigaret chekib prямо efirga chiqqan o'zi jamon o'zi. Vali siylaboslik bo'ladi. Bir kechirib qo'yinglar. Ben probkada tura tushunish o'rda bordi narida. Anam ana o'sha shopru o'lgan o'xshaydi motosikilni chaqimda. O'lib qolibdir. Hozir cho'g' bo'laydi. Yomon issiq bo'ladi bunday. Ana, bunu yoqda ham ketdi. Skoriy ketdi. Ketdi, yana ham ketdi. Probkada turganıma başta 1 saat 20 minut oldu. Katı olarak Utsun. Xudoy saqlasin do'stlar, tuğanlar. Bu yoqda jamanda bu, bu havada o'qisam bir balakat bo'lib o'lib qoldim, o'qisa jamon. Az qaldı. Aşağıdan çıkandan da öçüremez düzeltirdi. Ben böyle oyunda atmayayım ben. İyi mi? Çatak olur, cavan olur. Bu balları, emeleri iyi de bakmışlar. Su yok, olmaz, su satın. Su için gerek olur.
To'xtadim men. Hech kimda suv yo'q, shopirlar. Oruslar bermaydi suv, Qirg'izlar beradi baxtlar. Suvni odamni sen berib qo'yishadi. Жетіп қалдық біз аварияға, жетіп қалдық туғандар, жетіп қалдық. 300 метр қалды. Бұяға аударып қойына камера, мені көргенде міне бағила бақытпын. Азы көреді да туғандар азы. Не болып өлгені, қандай болғаны. Kız, annemle darı kız, önüne kudurasın canım, dolaşın sarı kız. Ana. Az kaldı doktor bana, hemen takılıyorlar. Estağfirullah. Lan ben ötüp kadar çocuk aga. Rahmat agam. Rahmat aga, rahmat. Ağzı tuğanlar bana bunu o yerden görüyoruz lazım. Şu tağ şu avariyanın üstünde. Az kaldı tuğanlar var, az kaldı. Buna. Böyle camam olğan oxşaydı. Estağfirullah. Kudayım saklasın bir oğay. Oy. Çatak oldu rey. Bay. O yengil maşına Mataskil'de aşk et, kavga götürdü. Taksi gel. Kudayım saklasın. 1, 2, 3, 4 maşına kalmış. Estağfirullah. Bay. Oh, aytdım ғой, Mataskil dedim ғой сілерге, айтсам әлі ішемейсің әрі. Mataskil dedim ғой мен, мына Mataskil'дің шопыры өліп тұр бұның, шопыры. Mataskil dedim ғой. Şopru nasıl öldü tuğanlar? Vay Şopru avtomatik gibi öldürüyor. Hemen gece açıldı program. Program açıldı. Hiç yemen yok. Karachi Mataskil katı gereken arkasından getirip bir maşına soğuttu. Anam o yerde sırraz avtomatik öldürür Mataskil'de çopuru. Şu camanda, şu böyle kısık camanda, şu talada yürügende İmmine talada emas, qayerda olsun, Kırgızistan'da olsun, Oş'ta olsun, Yallada, Çüyde, Narında, Toqmoqda, Gölde, qaysi yerde yürüyorsun, o teknika, dili yok, neme olur. Oşun için bu teknikada avayla aydaş gerek de, men stajdımın, men kıyımın desen göre bu teknika degen tili yok neme olur. Ketip atıp balonun çiğip de çünkü, Kuday saktasın. Emi bu
Сактыкка кордук жок. Бул нерсени айтып коюш керек. Бул айтып коюш бул ар бир адамдын парзы. Анан эми карабайсың мен бирөөнүн чырактай эле бир жакшынакай эле бир баласы азыр мотоциклден авария болуп өлдү. Жаман. Бул мындай нерсе жаман туугандар, ey. Пай. Эми буну көрбөйт эми бүгүн. Аркадан келген соккондан кейін учуп түшкөндө. Каскасы башка жакта жатат, мотоцикли башка жакта жатат. Майлем туугандар, эмне болсо дагы тынччылык болсун, аманчылык болсун. Кыргызстаныбызга Кудай таалам эки эселеп байлыкты берсин. Президентimiz Садыр Нуркадеевичке иман, инсап берсин, жүрөгүнө инсап берсин. Биздин журт башыбыз чындыкты сүйлөсүн. Өлүп кетсе дагы чындыкты сүйлөсүн. Капсуланы, куюп койгон капсулаларды эртерээк бүткөрсүн эми. Мигранттарды болсо алып кетем да алып кетпей койду. Майлы эми. Эми биз өзүбүз кетебиз эми карыганда. Ит аягыбыздан бери калдым муну. Майлы кыскасы, майлы. Тынччылык болсун достор. Давай, пока. Мен чыктым туугандар.